Hello friends, ngasigi unboxing video sida Asus tagi laptop ama leire ko. Sije aina Flipkart tagi order tawuni. Normally sigi maming je Asus S430F normally dum sumaina kawbani ko. Ado magi asing maming budi sida leijare. Ada sije aina nearly asing market rate tadi si 55 dagina 79 boki range leibani magi configuration gi matungina ada sije aige je top configuration ne ado discount matam da lehubune ba ada 45 smaina pi gi ko sije core i5 category da di aige je top configuration ne ba adada sida hang sida hena ai mamang da amhona zu hang gi ko sida hang mineri je sina ahan bani aige zu ada si box se yamna tightly compact oina lae nan wai gi dumaina laptop box hair ga am chawna lambadu oidreba ada han bek phak to sida dum laptop to ure ko ado si thangat pakhan da kaisu yam kanna chawba lumba adum bulky do kaisu mande adum yang dai chechang manung da khrapi re mai je si manung da horen aigi first kamaina thagat kani khot kani haibi mitang da pi bani ko haibetang pathokpio leiba targadi any laptop ko makha ta abda sida power adapter do sida leire Asus branding yam chawna nappaga lai si manungda power cord amaga ju yorom gini na khalle sida leire power cord to siani je horen samjana rakhanda charge to bi gadoni ko ado atai makha di kasu yaudre si mangai re yorpa porabu to sing aktang nakanda thamgraga koigi main item oiba laptop si kamai na mo mato tawbugi haibudu khamina sigo ada sida moi paper bag am da yomala scratch laitana bor male aigi sigi model si color si ice gold color budi hai ko ado dum silver color male specification su sida dum laire foreign description da su dum observe ado sidi maning side ne karisu band kumba slot kumba karisu yaude ko si brooklyn ne sona kan ni je ado makada sida nungsit sanba mo kakti yawe ado yam ps ren dimir le kani ko sida nakanda pi ba ni jina speaker adagi makada rubber massaging jina stand mari pi je ado si mathakta branding a sobam thare adagi somna kan di yauri je usb type a ni ko si je ani micro SD adagi somna kandana power ga battery ga indicator adagi mamangi makhada kaisu yaudre adagi yetlom thangba haitar ga di sida yaurijina microphone ga headphone ga hapam adagi USB type C HDMI USB type 3.1 adagi sijina power slot nasai band ni ko si amanung do urija ai zum charake ado si hangtok baje nak khutna man hangtok bu yabra yengsi ko adu yade si khutna man hangba yade ama khut ani changdragadi yadawai moongni khara tight oi kaigumba model khara dadi dum hangba yaba yawbne especially apple gumba dadi ko khutna man dum hangba ya sida chem zu yorome ado sida piriba igi indicator da taise si je fingerprint sensor ni ko si je hojikandi laptop singje si khaktana tana yamna loinaba optical drive yaudravani na yamna paaba mana dum lae ko si ju dum par lae ado si magi chassis se si kaino na te silver metal man boni na te si just plastic ta kaino ni ko plastic cover ni aduga mathak si budi silver ne ba si mathaki Asus logo thab jaga je do side siga manung ji ga di plastic ne ba odo sije moina cargo lift feature na ama hai ko sije mathak tai di udre ayo ina kanda gi dum charake sige feature je kamai tau ga har kanda laptop se sumaina koi normal gi di normal amada di hangtok ko matam da dum magi makhong do flat oina leidune ba ado sigi di suaina kitang hangkat ko matam da space khara kitang do ju 5 mm haim ni ko moina wangkhat le hai sije kitang wang ju wangkhat le
अदा सी वांखटलिबजे मागी बेनिफिट एंड डिमेरिट अनिमक लोई लेको सीजे सी वांखटपजे कनागुंबा खितंग कीबोर्ड टाइपिंग खितंग ngamna namningba kangudabudi yamna kanaba ado si swana khumjanba matamdana adum flat oina change ko nakande yengbada si kasham kana thabadi oide just 1.6 kg muktane si lummize yam lumba nate khutna mana adum yang na pairaga pubu yaba adum potne सिगी लैपटॉप से गेमिंग लैपटॉप ती नते को एकोइगी छात्रगुंबा नत्रगना कनागुंबी ऑफिस चटपा मीना सिजननबगीदमक्ता सारकनी नोटबुक कैटेगरी दा लाकनी को मोइजे इपा पारगा दुम लाइट वेट होइना कोइपु पुरगा यामना हेंदी ओइबा कैटेगरी दा लाकनी अदो सिगी फुल रिव्यू दी मथंगी वीडियो दा आई फजना हापसरागे ngasi di loiba फो इन बिबगीदमक्ता थैंक यू